tikaona uchishuta video and rine quality, it means uri kubelieve kuti unogona kuenda pa number 1. I keep my friends close, way closer than the hoes. I'm in some big. Oyo, madi. Oyo, kwakamira sei? Leader of the youth speaker the truth papa swenyu season. Tadura zvekare for round 2. Akubudsa album, I'm sure vakafunga zvapera. I was telling boys rangu nezuro ndikati tikaona uchishuta video and rine quality, it means uri kubelieve kuti unogona kuenda pa number 1. And as long as vanhu vachiri kubelieve zvinhu izvozvo hatisi kumira kuburitsa. 15 minutes past video, 15 minutes here, then talk to enjoy. Holyten, leader of the youth speaker the truth Zimbabwe, say hi to the people. Wagwan people. Yeah, wagwan to the people. Who is Zimbabwe? Aripo. Song 15 minutes, don't worry about it. 15 minutes, 39. Calculate down. Anyway, Murazi. Yo, vanhu vanofunga kuti iwe amene munhu different people. nyatsotarisisa murume uyu. This is Zimbabwe. Uyu Zimbabwe. What they do? Anonzi JT futi but kuna both JT kozoita JT Zimbabwe. Anyway, I was cool down, just getting ready to release one for the people. We have to keep trapping for the people. My Jew and Katum are going to big it. I don't big it, I'm just cool down. My live and my Jew. You know what it is. Terekakula down panabati ndichingoratidza vanhu zvinhu zvezvatuvira. We have to work wisely. We have to work with all the industries. Hama euda. Ukubigwa baba hama euda. Hama euda. Zimbabwe ndivara zifuna wewe. Baba mambo mwana. Baba mambo mwana those anyway, gentlemen, ladies, check out vanhu vari online zvaizvezvangani 745 vari kushandisa data, which means Facebook izvezvi kune about 893 vari online. TikTok I'm sure to one whole couple of views. Anyway, ndipe ma minutes swenyo, I'll drop it for you people. I love you guys. Mese dhenya panana wana musara mese.